ассалому алайкум дӯстон, мардум тамошобинои муҳтарам. Мо дар шаҳри Душанбе дар Ленинский район, яъне ки адрес ҳама шуморо мегӯм, нишон метавон фаҳмо мешаванд. нигоҳ кунед. маршрутҳои 41 дидем бачо, канечка. Хулоса канечка, ина домо. Ина ҷа автобус. Ина автобусо бачо азиз. Автобусо. Ай тарафи 46 омадем бачо. Шумо агар дар ҳами фабрика Ленинград ҳами паворотда коллеҷи тибби шундагӣ бошен, ана ҳамиҷа дӯстои азиз нигоҳ кунед. Ин ҳами дом бибинед. Ана ҳамиҷа хулоса коллеҷай ҳами дом, баъди дом тарафи дасти рост раҳ мешавад. Дар ҳамунҷа як дом аст дӯстон. Ман навор мекунам. Адреса гӯш кунед, нигоҳ кунед. Ман наворш мекунам. хушрӯ тамошо кунед, иншоалло ки маъқултон мешавад. Баъдан лозим боша хонаро бихарем бачо азиз. Ина дӯстон ҳамин ҳолат хулоса ина. Ҳамин ҳолат. Мерем далчи ай тараф бо видеора мақсад давом метавонем. Дӯстон, ҳамс омадем. Нигоҳ кунед да. Ина ободӣ. Бисёриё мактаб меган, мактабаш. Ина бачо азиз, ина мактаби рақами 15. Дӯстон, вазорати маориф ва олимии ҷумҳурии Туркистон, муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 15 ноҳияи Рӯдакӣ. Далши ус мерем бачо азиз. Абзора бинед шумо. Лайкора монен, подписатсия кунед. Ман ҳамин хонаро я зай нишонтон метавам ки фаҳмо шава, беҳуда омадан нашава, ҳамин конкрет нишавадан навор хулоса. Дӯстои азиз, нигоҳ кунед. Пешам бачаи киртасафед мактаби 15 буд. Ана иҷа чиай? Ина бихонед. Ина муассисаи ғайридавлатии таълимии коллеҷи тиббии ноҳияи Рӯдакӣ. Хулоса ҳамин. Бози бо комс мерем ака. Боло мере ис мегардем, а? ин тараф бо мегардем, бо далчи видео мекунем. Рафтем. Ҳамин дӯстон худтон шоҳиден ки ҳамин куҷа ва куҷа хушрӯ кардан навор кардастам, фаҳмои шумо шудастед. ҷонтон нагардем, ҳамин лайкора дареғ надорем. Меҳнат мекунем, фасон када я зайли фаҳмондастем ки ҳамин кори шумо осон шавад дӯстон. Хулоса дастгирӣ кунем бо далчи иншоалло дар хизмат. Ассалому алайкум дӯстон азиз. Мо дар фабрика Ленинград назди канечкаи маршрути 41 қарор дорем. Анами дом дӯстон, доми 7 этажай. Хонае ки ман навор мекунам дар этажи дуюмай. 45 квадрат хона тайёр дӯстон. Абзор мекунам, тамошо кунед. Лайкора монен, подписатсия кунед. Далчи наворо ай пеше бачо азиз. Видеора сар мекунем. Бардорои азиз, ина дохили хона даем. Мақсад як хона, ду хона дар иҷа мисол ҳастай ҳоҷатхонаву баня. Баъдан дар иҷа кухни. Ман абзорш мекунам. Хонаҳо чанд ба чанд чихел ҳамаша бо нишонтон метавон тамошо кунем. Иншоалло ки маъқул мешавад. Ай падез бо сар мекунем бачо. Рафтем. Дӯстон нигоҳ кунед. Ина ҳама кафел. хай хонаи ҳамсояҳо. ин ҳамҷа дӯстон хонаи мо. Дари главни. Дари главни. Бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. Кафел, обой. Хоб, чӣ меган? Автомат. Якум хона дӯстои азиз, нигоҳ кунед. Не якум хона ҳамин ҳолат. Якум хона бача азиз. Хона якум бачо 3 ба 3.5 ай. 3 ба 3.5. Ина тирезаш. Ин дӯстои азиз. Ина марамат. 3 ба 3.5. Хоб ана иҷа ҳастай ҳоҷатхона. Ина нигоҳ кунед бача азиз. ҳоҷатхонаш ва баняш. Ҳардаш як ҷоя бача азиз. Як ҷоя кардагӣ. Термексина. Ана иҷа дӯстои азиз хонаи деюм. Нигоҳ кунем. Ина ду хона.
دویم خانه اینا این چند بچه هم باشه؟ 1 2 3 4 با 4 و نیم بچه عزیز اینا 4 و 4 و نیم خب نه اینجا باشه بچه عزیز کخنیش یعنی نگاه کنین کخنی خلاصه یک کخنی بعداً آب این همین حالت دوستان همین حالت دوستان عزیز خلاصه تا حد امکان فهموندیم همش نشانتون دادیم یگان جای نفهم باشه اگر شاید ویدیو را повтор کنین یکی صاحب خانه را زنگ زنین با معلومات های پرش بگیرین در مسئله نرخ بچه عزیز بازی من صاحب خانه را زنگ زدم در روسیه بود اتفیق نداده سای در روی اکران میمونم میپرسم بعد میمونم روی اکران نگاه کنین این همی نرخ شه بچه خلاصه که نرخ خانه زنگ زنین مسئله کنین 45 کوادرات دو در خانه بانیا حجت خانه یک جای کخنی ادنی دو خانه ادنی که دروی یک تیرزایی خلاصه اگر دوستان چی بگم لایکاتون نمونین در کانال подписаться کنین سعودو تیوی فقط در یوتیوب تیک توک اینستاگرام نیست فیسبوک هم داریم تلگرام هم داریم بچه‌ها خلاصه دوستان دستگیری شما خانه های ارزون ایمو ایکیجا خانه در کورای کامنتر کنین آیا خانه به همین نرخ ارزنده هست یا که نیست ایش هم کامنتر کنین زنده باشین بچه‌ها رحمت که ما را تماشا میکنین شما فضلобой наман насиб боша кора буд кардам ина ҳаму чӣ мунда якина потолок буд надиоло ина дарпар ҳамаш тӯрияй ана ин хуна якам ма меҳмонот این جمعی وانا توالت اینا ترمیکس همش نکرد چی جل بود ما که خونه دیگریش نجده که یاشکاف کنی و شوشا Она и кухни не иллюстрировала гадмаш. Я маш будам кухни гарантию мундака. Я берем час минут там. А ки колма бачидна. Метники сума руикне.